hanze y'u Rwanda soheze mu gihugu cya Afghanistan naho umusirikare ufite ipeti rya generali mu ngabo za Afghanistan witwa Sami Sadat uyu yashinje Donald Trump wahoze ayobora Amerika na Perezida Joe Biden uyobora Amerika kuri ubu ndetse n'uwahoze ayobora iki gihugu cya Afghanistan ariwe Ashraf Ghani. Mu gihe kandi yabanenze gusenya igihugu cya Afghanistan bakagisiga mu maboko y'abataliban. Mu gihe kandi intandaro ya byose yavuze ko amasezerano y'amahoro wari Perezida wa Amerika Donald Trump yagiranye n'abataliban muri Gashyantare 2020 yo kuvanayo ingabo ikikura mu kibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'inyeshyamba ndetse na leta ya Afghanistan. Sadat kandi akaba yavuze ko na Perezida Ashraf Ghani yagurishije igihugu agasezeranya abataliban ko bazagirana amasezerano bityo bakaba ishyaka ko umutwe w'iterabwoba. Mu kiganiro na The New Times cyesha iyi nkuru Sadat yavuze ko ingabo zatangiye gucika intege ubwo Joe Biden yatangazaga ko akomeje umugambi wa Donald Trump wo gukura ingabo za Amerika ndetse agashyiraho n'itariki ntarengwa yatumye abataliban bisoganya. Mu gihe kandi yanenze bikomeye Perezida Ghani uyoboraga igihugu cya Afghanistan wasezeranyije abaturage kubarinda ubwo abataliban bafataga imijyi minini y'iki gihugu ubundi ngo akanyura inyuma agasohoka igihugu agahunga atyo. General Sadat kandi akaba yavuze ko ingabo za Afghanistan atarizo zashyirwaho icyaha cyo gutsindwa n'abataliban ngo kuko byatewe na Amerika ndetse na guverinoma ya Afghanistan yabataye itabahaye n'umurongo byibuze ngenderwaho baheraho barwana. Mu gihe kandi yatangaje ko mu bushobozi buke bwabo nta n'ubayobora bafite babaye intwari bakarwana kugeza ku iherezo ndetse kandi avuga ko batakaje abasirikare benshi mu myaka 20 bari bamaze barwana abatalibani, aho kandi yaravuze ko batakaje ingabo 66,000 zingana na 1/5 cy'ingabo zabo zose. General Sadat kandi akaba yavuze ko gutsinda kw'abatalibani ari intsinzwe ya politiki mpuzamahanga kuruta uko yaba intsinzwe y'ingabo za Afghanistan. Amakuru yacu yose yasoheze mu cyo twahariye kumenya ahantu hatandukanye n'imikorere yaho twisi habayeho, aho uyu munsi turagaruka kuri Free Zone, aho kandi hashize imyaka igera kuri 6 uyu mujyi wa Kigali utangiye aka gace kahariwe abanyamaguru gusa. Birwa gakwa Prudence dufite byinshi bitandukanye kuri aka gace ka Free Zone, ni muri tuhamenye. Ubundi mu byari bisanzwe aka gace gaherereye ku muhanda wa Kigali Nyarugenge Avenue ya 4 uri hagati y'ibiro by'umujyi wa Kigali, inyubako z'ubucuruzi zirimo iz'amakuza Peace Plaza, iz'amabanki nka Banki ya Kigali, Ecobank na Cogebank ndetse n'izindi zirimo ibikorwa by'ubucuruzi busanzwe. Mbere yo mu mwaka 2015 wari umuhanda nk'indi yose ucamo imodoka zose kugeza ubwo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa munani umwaka 2015 umujyi wa Kigali watangaje ko agace kazwi nka Free Zone kagizwe agace kahariwe abanyamaguru gusa. Nyuma y'uko ahantu hagiye hagaragaza ko hadatanga umusaruro nk'uko bikwiye bitewe n'uko guhera hagirwa agace k'abanyamaguru gusa, bamwe mu bacuruzi b'imyambaro nyafurika n'imitako y'ubukorikori bakoreraga mu mujyi wa Kigali rwagati bagaragazaga ko bahondwaga n'ubucuruzi bafataga nk'umuzunguzayi bwaberaga mu cyanya cyakumiriwemo imodoka kiri inyuma y'ibiro by'umujyi wa Kigali. Bavugaga ko budaciye mu mucyo ibi umujyi wa Kigali wagaragaje ko hari kwigwa inyigo nyayo y'uko ahantu habyazwa umusaruro ku buryo burambye kandi bivuye ku gitekerezo cyari uko abanyamujyi bashobora kunanizwa n'imirimo ya buri munsi yo mu murwa bagashobora gusimbukira aho hantu bakaganira bakaruhuka ndetse bakanasangira, kuko muri ako gace hari ahateganyijwe kubaka ibikorwa birimo resitora n'ibindi. Hari ku wa kabiri ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka 2021 ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rubinyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter bagaragaje ko imirimo yo gutunganya igice cya mbere cy'aho hantu izamara amezi agera kuri 3, ni ukuvuga ko ruteganyijwe kuzarangira muri Gicurasi uyu mwaka nubwo ibikorwa byagiye byegezwa imbere. Free Zone ni icyanya cyahawe izina ry'imbuga City Walk, ni ahantu hakomeje gutunganywa hakarimbishwa, hakazaba hagizwe n'inzira z'abanyamaguru n'abatwara amagare gusa. Hazaba harimo ubusitani, kioske zo gucururizamo ndetse n'ahagenewe kumurikira ibikorwa bitandukanye. Iyo Free Zone izaba kandi ifite ahagenewe imyidagaduro y'abana, hazaba kandi hari intebe rusange z'abashaka kuhaganirira, aho abantu babona internet idakoresheje umugozi izwi nka wireless, ubwiherero rusange n'ibindi abantu bazakenera. Imirimo yo kuvugurura ako gace irakomeje, ariko hari igice cyarangiye. Hari abagenda bashima uburyo hatunganyijwe n'uko ku rundi ruhande hari ababibona ukundi. Usibye abamurika ibyo bakora muri ako gace, abahakorera ibikorwa by'ubucuruzi nabo bemeza ko nihamara gutunganywa
bizabafasha mu bucuruzi bwabo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko gutunganya aha hantu biri mu nyungu y'abahakorera ubucuruzi kandi ko imirimo yose igeze ahashimishije kuko bigeze aharenze kuri 80% ndetse mu minsi mike imirimo yose ikazaba yarangiye. Usibye agace kazwi nka Car Free Zone katagiramo imodoka kari mu mujyi rwagati, umujyi wa Kigali kandi urateganya kuzashyiraho agace nk'aka mu duce twa Remera ahari imihanda y'amabuye. Rwanda Hot News, kora subscribe nimba ushimishijwe